Halo teman-teman, kakak mau mencari mainan di sawah nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja ya di sawah ya teman-teman? Let's go teman-teman, kita cari mainannya. Kira-kira ada di mana ya? Wah, ada apa ini? Ada ondel-ondel di atas pohon singkong nih teman-teman. Wow, ondel-ondelnya warna merah nih teman-teman. Pakai baju merah, ada kumisnya juga lagi teman-teman. Ayo teman-teman, kita selamatin dulu mainan ondel-ondelnya. Ntar kita cari lagi, oke? Kita taruh di sini dulu teman-teman. Kira-kira kita dapat mainan apa lagi nih teman-teman di sawah? Wah, di mana nih mainan? Wah, apa itu? Ada mainan nih teman-teman. Ada mainan mobil Tayo warna biru nih, kejebak di sawah teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kita selamatin lagi teman-teman. Wow, kasihan sekali nih mobil Tayonya, sampai kejebak, jadinya dia nggak bisa jalan nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita taruh lagi di sini mainan mobil Tayonya. Kita cari lagi teman-teman. Masih banyak kayaknya di sini mainannya teman-teman. Wah, apa itu? Ada ondel-ondel lagi di semak-semak nih teman-teman. Wow, ondel-ondel lagi nyantai ini kayaknya nih teman-teman. Kira-kira ini ondel-ondel apa nih teman-teman? Wow, kakak dapat ondel-ondel sholawatan nih teman-teman. Dapat ondel-ondel sholawatan sepasang. Ih, keren. Kita taruh lagi teman-teman, seperti biasa. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita selamatin mainan yang ada di sawah teman-teman. Ayo, kira-kira ada di mana lagi ya teman-teman? Wah, mainan keluarlah. Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat mainan lagi nih teman-teman. Dapat mainan mobil Tayo lagi parkir nih. Wis, keren. Ngapain mobil Tayo parkir di sawah? Ayolah, kita selamatin aja teman-teman. Kakak dapat warna merah, hijau sama kuning teman-teman. Wow, banyak sekali. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Seperti biasa, kita kumpulin mainannya di sini teman-teman. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Masih banyak mainannya di sini teman-teman. Wah, di mana lagi ya? Wah, ada lagi nih. Ada lagi ondel-ondel nyangkut di pohon nih. Pakai baju merah. Wah, kita langsung aja selamatin ondel-ondelnya teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Dapat banyak mainannya teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.